bo fandi ko fogole internet ki rek avec le grand champion Fally Diouma meke na sate fe Ndangan Diene ñaker koy wax deg mbirena ge mafrel xeja bo xana jegwa andone ayona foten wala xana jegwa andone am budanan wala te jegwa andone wax deg yalla lecture njomum anjeg an e bo imbiya dara ko he injas notina e mbasinte président ko le fasima ngale bo pare fo mete genna isa go ngar koy ke taxna te gar xaye yakara me ñaki kat bi sen pour Fally Diouma e ñoko to ko ni ma jam alay sen jërë ngeen jëf soyez les bienvenus mais que Ndangan Diene no champion format fane andona nu nana gonum nu joprangiran nu nana gonum ta ref Fally Diouma Ndangan Diene nu ngarid pour njeg renseignement tal renseigner anun no passé ni jomum fa jamano njegte on dayo maak yaata xoya xama téléphone alam tame wasanam koy yam waxtu fe neta dema orna ndax dama dam ka bay fa dam bay sa dam asanda kale me bay sa dame talame wa nam radio Thior Production TV alayam ko rohe ke fa ko fay ke sandi ko li den garume sincèrement et to bug en présence of o mat afiqal lol ndate mu jamalul ti dama top tarif ka andoona yee jegaam teen o ɗayo maak yaata choisir na Ousmane Diouf donc in waro gar témoigner in no keke andoona yee xaye ten nu laamtan Ousmane Diouf en ta gen Ousmane Diouf feke oxe gena coombi andel a moƴo andel no Ousmane Diamol ok in content no invitation ne Fally xooyaxama pour gar témoigner no passé yaam ka ref ka andoona yee xaƴa anga ma lamta lakas len kut yakar ume a wano lamta coombi to roga tel no jang den fop xata ɓeso te ref Pierre Ndiaye mi yo bo ndik na royukaay yen xaƴa falirta en 85 armée Pierre xaƴum meen te yoon fa Fally Ndangan ne anda ten tig donc teno roga jangin fogum faak nda a waag koga lay meek mayu yaam ye inoox ma meen en 85 reta armée Fally xaƴum meen mais 84 85 bo neen reta mi fo Fally yo muuta maaf rena meek mi fo teno mi ɓisum yoon fo ten waago lay teen mayu bo Fatick 85 yaate maafa Ousmane Ndiaye Diouroup Ousmane Ndiaye Diouroup fogaam ne den docteur Diouroup in den ngenu no mara antenne manam nan gonum keke ta wetandooxata koy nena nama ngooyta ko pulana xeeke ngari maayo kaga ci Njob nanta laytonga to yaga wa sax to yaga salolu to refam fo ten elenkini tamit bo yen salolu a tasa yaga yoy elenki mi fo ten i ndefa maaga wa Ousmane Diallo Félir donc Fally o ndeɓeso nda yone fo nawle no Njom yone fo nawle no Njom nete laytonga ten waag e fool a xaƴ keta maafrel a ŋaay no pirka wala cafaka nete laytonga teno parce que yaga maagum moy mbaam rum to ten waag u den aw fay te wetandooxa refe o nawle ten aw maagun téeméer yo awin Ngosar Ndiolin fogo jayino mi feek na laya fo o Ngosar Ndiolin fogo jayin den maagu in ndefu took den yaga Fally took ina reefu yone fo nawle ndax wetandooxanga meke Ndangan ne a ngaƴkiram in maab to ko reso xay me moofna nda xa teɓum i ndef to nawle Bouba fo Mamadou Bouba Thior Mamadou Thior den i ndeɓanong génération maago xane oxe koy yone fo nawle nda émission ne a tel anga layla préparer el Ndangan ne njega teen a part nda a coomi njega teen a part i organiser angan im tel angano yeg mi organiser kogun a pamba yonit kogu fa akim ka gim kogel a fatel ngor ke mbéj
dembe cosaan wiin we nga ten koy fel ando daawel ken taxu wallahi ndeysaan fel e felo daawe waaw ka koy day gën a ko fi ndeysaan nda nga ne jega teen a paar nene ndax meka rime meka cosaanoru to fopum meka fi tun ke ta layonga meek fop koy tundo lene mbir meka reɗ'u tundo lene coombi ganjaay buj ndanga jen a leyan ke ta layonga a nar anga fi a coomir toogu a wondof maaga ye xatuma meen ret armée tamit wiin yoq u fo ten o ngoorin piyeerin o ngoor rooga janga den fi yàlla piyeer yasam rooga xare a jana nda a mbaag a lay teen mayu na faali juma i andoona yee wo fi xoof bo i mbada no kaaga rek ten refee laya ye avant o reta yona fo ten mayu wala boog secteur neke an a fuɗanan mayu kam ke fuɗanoona maaga itam fogaame maaga i soxla a maaga ndax Faly internet ke a sonil bo ande a yakamta a émission um ndax o nanoogu jaleero um kete fina to o kiino xe kete maadna a waagu wetandoox no i mbiru i ndiglo no année ne yoon ma fo ten jangin ame yoon fo ten ta foppangaan yoon fo ten bo Fatick bo Fatick avant i mbad ka Fatick mene eetu ay cupaan o buj ret meke Faly ene gen ina a Sisokho da mbak njom ken taxu a lima sax wana maafrel nda wa ngimoog na koy mbakoog na nda a weeke xa andoona yee a gimooga Ndeye Fatou Adama Dialy ten gimu njom naaga mene a Sisokho mi fo ten fa Pierre in yoonu maaga pir ka andoona yee maag ina ndef den maago in Faly fo Samba Gudal o kiino kiin a jeg ka présenter ona bata yoq to pir ke in leya den me xaye koy mina maafir kel ndeysaan a me xaye mina maafir kel mina présenter oka pir ke to xan jangin parce que yaaga ga'anum yaaga anum leyin saate fa me xaye koy xam reta Sisokho xan maafrel to xan jangin naaga fi'tanum itam Faly jangatra fo lene Samba Gudal jang pir ka Sisokho mbañ ta reɗ Jokel bug am lay na Faly koy mayu no ka andoona yee a leya nuun naxa ke taxe a leya nuun na andoona yee naaga maaftoogu ɓiyo ngoor Faly mosee maafir fo nawle'um parce que nawle'um sax waag e maafir maag ma maafoogu yaam o garangaan weeke da limna fop den maagun donc Ousmane Ndiaye Diourou ye Faly maafan maaf kiran mi kaga Fatick dina an taxam bo layanga te ta mbirof na bon reta armée bo fiya judo bo ref international no judo ref ceinture noire deuxième dan ref international kan gara Fatick xettaam fa Fatick da layam taxam i mbiya judo da layam taxam a Faly Diouma Pierre a gar a refa ndeɓandongo Ndiaker a yoonoogu fo Faly a wara ret armée a soɓaam Camp Leclerc i mbiya judo ta gara uufoox na mi in ɓopin ngoor ke cuqan jom ngoor ka andoona yee ga yaakaare pir a ndef ta parce que pir a ndeɗ'u lebu ndef maafrel no aareer ke fop koy bambara in kene Pierre Ndiaye refo ndeɓandongo Ndiaker da ngeefin Pierre fooxu den fop bada mbag Pierre den fooxu den maaga den fop bada mbag donc Faly sax a lang xa qepaxe a maya lool nda Faly ka saqu ɗik a soɓangang a roxonu a bufangang a dawanga cafof a ɓolangaan o soɓiidangaan no ke andoona ten a fi'u Ousmane Ndiaye fop a ɗeeta Ousmane Ndiaye Diour final ten a xooxtu a cafa fooxtu no noojo to kene jafe ñor soxa ndiiki ga jegati ga'kiro ɓiyo ngooranga na noojoa parce que ndam ke a caf ke Faly layonga o buf kiro dam kiro a caf a bufange o fooxel ndax dam no kem wa teex mayu yibin bata may nu ndam no kem ke ngeenoox maaga a mbañan bo kaaga entraînement o he mbuf ƴaxal ke donc Faly koy kaaga maafrooge to o soɓiidangaan ta noojo'ong anda laya ndiiki ngoor ke layana xe pourquoi wiin we ndamanga cafof mbeerango maaf ta lay ke taxuna xaye no ke ga'ma wiin we maafrel ten Modou Lo rek na maafrel ten xaye Modou Lo dama cafum anda o mos na laltan a fiya ku refna a fiya na caf maka Modou Lo damanga caf maka nooja ngirang noojo kino sax nda nooje kirang da waagiro maafin caf ma laaga xan to ɓolina tuɗan fa wo boya tasutoka maaga Faly koy mu damtana cafuma noojo'ang ka
ndero langola Ousmane Dia fi tun ras tanojo interule arule bo kam no rewa bon cal ina fo fi dum dalakto rewa ten kaga Fally Diouma affaire na kin to Ousmane Ndiaye mbir sanko ñata Ousmane Dia yaga ten wegu men fop wallahi ñawul fa yop ten bo fati na waxe foxum ten foxum fati na jamono faga itam o gena combi te gen ndangaan ndax na jamono faga jeg e pirkande na ndangaan e combi du moins de ngala togu fu wali fano fatu wala bok na kantong neki me ndefna xatat men mbir comme nit lay tuna ite def ne talay to ngaten a jeg magum wande ne mbamru to wage fola den ok ala nga ngosa to ngosa yakara combi redu ah ok la ngosa i yentar na mbira combi tamit balandeta i la ngi logu na fogo jayin wene ma fogo fogo jaay ndangaan fogo jaay mene gena xalambas ok yaga aw fay ne sax feña fuler donc to Fally re ndebe no nga combi fo ndebe no nga buj yam wine ganje ko gamba ñowul Fally wag e jolano ta het anga fa den i yaga foga wa yaqu oh magu mo ko nda ten wag xen jomum xej ena den den taxo a wag mbigi anga caf ten tafi raw ga yam ne talay to nga dem jege njiriñ o drapeau yo rek fa teex dona ngay ten 1000 francs na don kel ten bisin fo o drapeau la donc jege njiriñ voilà donc kaga taxu bo ten fofom wag e jolando magum waga wag e jolando xalen parce que a fiya nga nax na het fango sa to ngosar ten a combi yakar oh na ala jase in i yena fop a njotida a ngara ma ala jasse mbasis lo ambasis Ah. ngara ma la combi to aussi mala yo a refa pop ala jasse den fo cocomi de mboga yaay den fo ngosar a mboga yaay fa pare fa nami ga'ano donc kaga fop a reɗa ka andoona yee a éviter ooga mene ndax to ko badara in weeke yeɗa no wayola ando ndeero ɓuj fa coombi i mu mbir a sutoorna rek mbir no fop o oh ñoomin ka jootidanga mbir no jojofi yo mbir no ɓuɓujo ok kaga taxu bo Fally layne joomi ndamangam wala bug u maaf rel a coomin ret ka das maaga ten koy mbiro parfait ndeysaan wiin we na moofa ndiiki ba lay keek Fally Diouma jopir angan waaw o mayatin alay am pagay kaga ka répété elle a répété atinen kene Fally Diouma jopir angan fogame a terrasse a étage o yaga keek na maafrel ne fop maafran i nga i xepola na mbiya o xepolen kut den ngoor ke ndeta a mbaɗik doole faka donc keke ndefna men fop ordinateur in musculation bo garanga dam ngem ɓek xooxoox ɗigin no dapla wallahi a lewtang maaga ba yata maafra o préfet maaga doole yo degil o xep koy a gijega tel no week no weke ndeysaan kaga ide i mbano lay nda bug am koy xaye no mbagangano élargir Fally champion de wiin mayu envoyé combi xaye a inchallah mbaag a lay ten mayu bug amit ndeɓanong ka ndefna a ciñum fo ke na maafrel ne fop a ndefa ciñum boy ande champion invité inchallah te gimel a fatel wiin a moƴo an oxe refna Fally Diouma parce que a nanoga to nga o giran ndigilo to a jega xa teɓanong ka anderuna andirona i ndigilo maaga a combi est ce que a jega wa andoona yee comme ne laytona champion ɗeɗna maaga no ñowdena maada bo fa ndiik wala ndax itam émission ne e meen to inchallah ñakeer i mbaago njego daaw andoona yee wax dëgg fi contact pour mbaago ngar a combi te ref émission fa andoona yee ten sax xana gar a fog ne kaaga to ken lewna waaga fog i njegta i ndiiki wagata jopirino yaam ngosar fe i leya refate maaga refate meen ndeysaan roga jangan roga jangan nda ko a jega amateur ka andoona i yee inchallah o waay maaga a waama a anda Fally Diouma i ke ret nena na moɗo kiin Boy Diouf i Ngor fa Ndef a faa fop o waay maaga inchallah wiin mayu mba layna Fally a faa ndeɓanong ka ndefna maaga it i mbug a Fally mbanu te geroona invité el i da an ke xe refna Fally an ke te fi'na ok no passé faye inchallah donc Fally refatogi kay den inchallah keek te layonga ne i fop an remarqué an bo muda mudik na yaam mi presque saxamo lay leeg-leeg jarantiraam ten ngeta fuut ka yaam ga im ke na maaf rek to andim pir ke o mayatin nda a leya ye mu mbira maaf retel bo Fally fudoxiid i a taɓangan tooga fuɗwiidanga i a gara lay fa mbir naak nete laytonga te noon de maaɓe a layanga ndiik ko mana faga nananangan ka koy a leyange roog ci'ino ten roog cino ten waaw donc wena mbuuda koy ndefna men fop a andan inchallah ka ande oxe refna Fally Diouma a jega wana ignorer an
i jega wana ñoran anderuna maderuna maderuna nda ten fo ken xeɗanum keeg nu mbina ndangan nene inchallah no rimelum mete genna kam no fogum i soxla ana coombi a faax inchallah i mbi le grand champion Faly Diouma te élargir el Oui. a média ke ley teen te décorer el a lay jaar jaarum in a lay jaar jaarum a faax kaga buganum maxey souhaitan inchallah xana jeg inchallah i